Evo tu imam jedan zanimljiv alat, htio bih da pokažem. To je vrlo jednostavno da se napravi. Tu se samo udara čekićem u gore i sa strana tako pomiramo. I on služi za izbijanje ovih ležajeva. A to su ovi ležajevi što su u jednom komadu. I oni znaju dobro da zapeknu unutra i teško je skinuti. Ovo je vrlo jednostavno da se napravi. I fino se zavrne sa dvije te matice tu ili ove usadne, ove druge šarafe, sve zavisi koju opciju ima. Vidite kako to je jednostavno. To je vrlo lagano da se napravi taj alat. Evo, to je taj ležaj kompletan je. I tako, sa tim se najlakše izbije. S ovim alatom. Sad je to sve labavo. Ja uvijek otkačim ovaj senzor za ABS dole. Da ga ne polomio zato što se osovina pomjera sad. Eto to vidiš kako se osovina pomjera. Očistim svu tu hrđu lijepo. I ovaj alat mi baš ubrza proces dobro. I to sve fino očistim i vratim nazad. Evo tu imate kabel za ručnu kočnicu, tu je stari dole ležaj, vidi se dole. Tu su magneti pozadi za ovaj senzor. Većina vozila je ovaj sistem sad, novi. Ovo je Subaru iz 2016. godine. Evo sad tako se vratim nazad, tamo zavrno imam 4 šarafa iza i onda stavim ovu maticu za osovnu. Ovo je zadnji ležaj na zadnjim točkovima. I onda samo tu ubacim jedan veliki pajser tu između da to drži. I dotegnem taj šaraf i poslije samo malo ga da stučem tu. Evo tako koristim baš na veliki pajser, jaki. I kilo ključ i to zavrnem tako kako ono baš treba. I samo tu onda malo stučem tu maticu da se nadvrće i to je posao gotovo. Evo ovdje imam jedan Prius. Oni su jako dobro pokazali, jedni od najboljih auta. Ovdje se baterije nalaze, ovdje ima mala baterija. Svi su različite modela do modela, ovdje mu je ova velika baterija što ne bi preporučivao da neko dira ako ne zna šta radi. To je ta velika baterija, prilično je teška. Eto je naranđasto tu gdje se ona aktivira i deaktivira sa tim. Opet kažem, ne dirajte ako nemate dobre rukavice, ako nemate dobro uzemljenje i ako ne znate šta radite, ne dirajte to.